World Cup match no. Asantehene ede nanimunyam kwata akire no. Bibia akosto 13. Pepe. Ghana and Panama match no. Ghana dinkwanim. When na Ghana from USA. Pass Asantehene tell so mo panecha wa betimi a. Enka kasepa no. Opemso bodomewo enka onfa nanimunyam ne tumi nsa mekai place nechi owo Gillette Stadium Massachusetts USA ninka boys no enye motivated na boys ntimi nhye match no ema Ghana aye England Ghana clash no sana Ghana from USA ehwehwe aye brenda ebeya na match ikoso opinso baba opinso amba ye jai sa commentary no ene Otumfuo tumi ene munyama ode ehira blackstars dane dan nyina no ye jai sa commentary na ma biscout ye nua biscout mo Germany no ma discuss ye jai sa commentary na ma ye nua ken omu na we nua omutimi hu se famous asante etimi passe ball ma ye nua yerenchi ama omu nyina ya kanfo omu nyina ya asantefo ama blackstars etimi dinkonim ye ne Panama Razenwe who Otumfuo call before the match no catch Ghana Blackstars ne say mun dedicate a goal to me and some will catch one no obia no obia when he met them personally at Asantehene Osei menana no mun dedicate a goal to me and you just the first part of the M1 power the second part of the M1 after the struggles trying to score a goal the last minute the hu ya ne say Thomas Asante. Thomas Asante. Commentator no. Says no kwa waka kwa wamfa Thomas na. O say Asante. Tina commentator dey say Asante na ba be she go no. Ana Asante the board ma yirinchi. Another Asante yirinchi. And that goal Otumfuo said, dedicate to me, came to life. Ebusia ifi se meni ifiye. Me di Ghana boy chi me nhwe Ghana Blackstars for match ma me yem enhyehyɛ me say da ehusia onum di ntia ni nyina ye nana opem so enne na ote stadium ho me say epobo na nkwasiafo na bo nyina ne say ekina omo ba bi di opem so atem anke yilusu ya anke nkwasiafo no mugunwure mu no nkwasiafo no mugunwure mu akomo ba bi di atem anke lusu match we ya anke china enkwasiafo no ba be so live videos sa preku bi na wote Germany ano ofrijeto dauda anko ba be so camera de sini so aba be keka nkwasiasem ne nsenfo hwe akoye chawpa akoye kotosre Ghana from US open so bra na tumi de call Canada ya Donald Trump jaka America hu said Donald Trump wants to annex Canada. And it is what mako hodia krobi to aso. But for the kind was a krobi to aso. What matter to naipa hini okase. Therefore obrempon Otumfuo ye best sra ka bra Worcester bra Foxborough Gillette Stadium Massachusetts na nke yesu so yehu yehene Ghana hene ba ko pe ye no pem so se madehye munsi abotre nyanto boase abotoya mu nko ne hia na me July August ya me se be Maryland Maryland hono enna ya mama wiase nyina hu se before your history before our bakwasem before bibi kire your heritage your ade my das from kon abrofo nim na me ohenkese be ba US ho Maryland ho aba be shefa ye ba abehye kina amawiase nyina hu se ye ka be before ene ye nchini ya bakwasema sabe yeso yo ade a oye se de fantefo be kana no
Your wadi efe. Mama wiase nyina hu. Opemiso de ka bayi bo Memphis. Na we de oba Maryland. Aba be ye ne kese pa. Na media me hwɛ the business aspect opemiso over Canada. Me no ka say ya businessmen and women over 70. And now Omaya ready say, hey, speech here opinion be kind of crow we mu de. Papa, I know this Papa speech your mama ye say ye hwɛ Africa in the wrong way. Ama abrafo no ene be before was na said the way you see view Africa na ntesa. Nti omu nyina wano omu nyina nan be ye ntientia awo Ghana. Da bia asante kopreba. Da bia asante kopreba o na Ghana nya so mfa so. We so eba. So that say opem so ya de mom yempene ne. Mom yempene ne. Yeah. Yes. We ni ade a asante ne timi ye. We ni ade a opem so timi ye. Asante represent accounts. Asante identity. Asante being to Asante culture. Any tradition. Amani Asante dene deno. Ena ma Ghana din do actually more. Ena ma Ghana achi din awamane. Unmubu wa kwantu ma. Musumu says Asante foke kamu huwa kwantu ma. It is saying baby bia Asante. Entire Asante ti Asante ase. Ti Asante ase. So ti Asante ase. Entire Asante. The open so akoyena Canada efepa. July, August, Tutu, August in Osei Maryland, USA. Obe yejume die kesipi meviase any abrofo mo say yeah. Say before heritage. Say ye kase before wa dia esom bokra chen se be abrofo ni bia. Kamia ye say no crack. Asante ejina homa Ghana. Mume na open so ase. Mume mo asante anse so ye ho ban. Mume nkura asante mo ye. Why what to any asante so no wow. China me kan ti asante ase na oni asante nya ase. Mpanyina tena se dwumadi. Mamenti o den kire. Dwumadi a opem so ko din Canada. Nim se edem faso pii na ebre Ghana. Na de na woni mfa ho. Ohwa within the next 5, 6, 7 to 10 years. Dwumadi a opem so be din Canada. De faso de na Ghana anasa asante man benya. Opem so ewi o kwa America akosha fakese or promote black history and culture. And so what can I say? My mental can. I would you not use. My rank is open BBC as a tier. Subscribe. Hit the like button. Not share video no more. You know, I'm your Ghana for. Asante mine, Bono mine, Hunter mine, Fanta 4, Secretary 4, and the phone na. I can't community in a back home. Share my own, almost Ghana. A tiffy mountain ho. Omu say here back home. You say, Nipa back for to me the Ghana a broche. I'm an Ghana agite. I'm in Tonka, I would do this. But that's it.